Mnogi ovo svaki tjedan gledaju na policama trgovina, ali gotovo nikada ne kupe. Nisu ni svjesni da se upravo u ovoj jednostavnoj namirnici krije obilje hranjivih tvari koje mogu biti vrijedan dio zdrave prehrane. Pogledajte do kraja videa jer ću dodati još 2 sastojka koja nitko ne očekuje. Prvi sastojak su datulje. Uzet ćemo samo 3 ili 4 datulje i polako ih narezati na manje komadiće. Dok ih režemo, želim vam otkriti nekoliko zanimljivih činjenica koje većina ljudi ne zna. Datulje su prirodno bogate prehrambenim vlaknima, a sadrže i kalij, magnezij, željezo te vitamine B skupine. Upravo zbog takvog sastava mnogi ih smatraju jednom od najhranjivijih prirodnih namirnica. No to još nije sve. Kalij doprinosi normalnom radu srca, mišića i živčanog sustava, dok vlakna pomažu normalnoj probavi i pružaju dulji osjećaj sitosti. Zato datulje mogu biti odličan izbor kada vas uhvati glad između obroka. Ako pojedete samo 3 ili 4 datulje 3 puta tjedno, povećat ćete unos vlakana, kalija i drugih važnih minerala. Ali postoji još mnogo razloga zašto su korisne. Ako još niste pretplaćeni na kanal, učinite to odmah jer je potpuno besplatno. Ovdje redovito objavljujemo najbolje recepte iza koje većina ljudi nikada nije čula. Sada nasjeckajte malo oraha i dodajte na datulje. Orasi sadrže zdrave nezasićene masti koje se odlično slažu sa datuljama, a zajedno čine ukusan i zasitan međuobrok. Međutim, još uvijek nedostaje jedan mali sastojak. Dodajte pola čajne žličice cimeta i ponovo sve dobro promiješajte. Cimet će dati bogatiju aromu pa nema potrebe za dodavanjem šećera. Ovo je izvrsno za zadovoljavanje gladi jer je zasitno i treba vam samo malo. Napišite mi u komentarima jeste li ikad probali datulje. Čuvajte se!